Mama Akwaba, wa frame Ajua search name, Mesrel, now one subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuan for Madina phone or mokasi. Omo chess omo no ye papa so omo to aba ede ema. Honorable Francis, NDC, MPA, Otisisi, and omo no so omo to aba no ede ema omo. Ebusuan for answer na me dey nsem omo aka bebro no. Emma no more say. Na Sir Francis no. Sir ni personality or the gen what man no or represent him or Parliament House. And as a Parliament House needs one day. Obi out to me for forms. Eko submit it. No one could you skaka no your campaign ha. NDC for crowd. On me chase kakra aye propaganda campaign that just say message be any no more the election no more Parliament House. Ensu nipa no more constituency one and who say, dream who say, nipa we dada no dada ye. The good policies be go when no more to manage da. Francis as offend is a yasin Francis Bibi. Nya kwa no koye bibi say wo e bedwem no. As member of parliament, o manano so no kasa kan. Asma be ke bia ba nim no ka. Sa Madina MP no. As one of a member of parliament no more Parliament House on some particular MP no ka ho. Nti I'm not surprised. Say no constituency force afi on beto amano. Na nso muduebo. Nipa no on the ticket of NDC. Na mo hwe na nsem mo ka na ye papa mo ntoma no. Nsem o de ba ne nhye nkura ma mo ntoma no. Aja NPP NDC mo hwe nipa ne personality. Woni nipa kasa hwe nani so. Obro ni be ka ne people. Me headmaster bese. Nsem o ka no no kware na so dada wa be hu obi na mo twa no so onko represent mo Parliament House nti nsem a mo de etudwa time na o se ope yemfa ma no no na ye nim se ye de mana obe disappoint ye but ne fa ye fe ne se nyame adomo a December is just around the corner 7th December ebufuo na ewo Ghana fuo mu so ombeto e de tia His Excellency John Dramani Mahama no sabufuo no apepepe na Madina fuo mu se no ye to atia de say sosu because ejuma no hu so ena no na ye program bi awa hanom me bisa me tie papa yiwe ye na me say oh enti sosu okrakra nie enti sosu nyina no we wie I mean is this your value? Unfortunately, Mr. Mofa, omu ni Madina Hanomo no. Omu hwe radio. Me say lawyer Sosu ono nkasa onim se oye Facebook inko ground zero and oye. Ground there hwe ni honom. But December is just around the corner. Because mamemfa sanyo insi ho. Onim say the first time Sosu ebeba radio so as far as Madina is concerned a demonstration bi a okwa ye ewo otini bi ayimensa kwan no ayimensa kwan sabe uye mra shebedwani u shemra na sa u shemra so a ebe hia so obedi mra no so ananye sa roso any say sa demonstration a wo so okwa koye no mra kwan so na ye fa so demonstration okoye demonstration wiye ya okoye nia emfata no afe mrano ehwehwe wa so su dwane ye hwehwe na ye hunu na nianti a okoye sa demonstration no amofasa onkae a ansa na obeba bedi MP no okọ ayimensa danfa koema honum nyina ekoye campaign say no sa kwan no oba obeye obedi MP no wieye no afe de ye hwehwe na ye hunu ena osi ono anka say MP asa MP no oba be yi kwan na mo MP de onyi kwan na manfo say hwe wankasa wo ni o voice ni mayembo voice nkyerɛw omo bo no voice ni kyerɛ no na afede wo hu say no sa wanye bibi anje ne din a ebe ha no oho say quickly let me organize the demonstration na sa kwan no so no na omo da ma contract dada na nisu banti won say mo mpanyifo na mo bu be say akwa ohoro ne nsama ni fi no ono ne mpanyifo ya den edibom na His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo through the MCE and the former MP
na omo the contract I want to say kwano e dey ama contract na so akwai e na mo say me say akwai ameka lawyer sosu e na mo say sebe ahantan dwane ahomaso e wo ahye ne mo manti no ontimi enkonko bre ne ho ase emma kwano nya den emma so prekopa no ko demonstrate say ono all ba demonstration e wieye ye hwehwe no sosu adwane na meka e dey ahye nyame anuonyam say ena me no kasei koso oko sakwa no ho a anase wo de oka ekofa sakwa no so eye otini bi ayi mensa to otini bi kwa no sese a enam drip project ni nti ya je sakwa no so a enne ofa so a eda hoyo nti wo no sese a you see that project na me fa sakwa nya so e de aka ena no tema kwa no so o magusu kama efi se yanya MP ono de adwuma no de ohun so na mo yakonya candidate bi a onni MP dampo no a ye frɛ no Robert Lamte dudu afrɛ no Okunkon akwai se ka ahobrase a okuta bi se ka atuhu akyɛde nso a obi sanso na ye ka obi a amofa wahu oba Madina ha dudu o sika o ba enyo obi anso na ne nsɛm eye anase oyiyo Sir Robert Lamte yi obi bia edi ne ho adanse se ye ka obi a adoye ahye no ma oye number 1 and also ka omo a adoye ahye omo ma nti o medi MP krampo no he's able to release, he's able to lobby nti tema kwa no omo aye ena me no kasei so many projects are nka sosu ebe inherit ye na nka be hia se nka obe pia ama project nyina aba so no kojoto akwaya tiada ye hwehwe na ne yere ne ma ne ya cha ne so omo asika asylum US na nano yakwa komano award bi US because of what human rights nso Madina hanom nso ntoka be na Madina hanom a woka human rights wasem Madina fo epa kwan Madina fo epa school Madina fo pe hospitals sanyo me nyina nso abo se ne adwoso abo akoko that is also for you mo betu no enye se ye betu no ono akasa wetu no ho afi akonya so deda onim se wa compress oh yeah one time na mo an ko ba ho kan we Masa, now onipa bo atwode or the left or the right and a bo we need to bring a brew. Oba penesu so on sanfa left in fanka obi one. Misa mofa me bisa me so oba penesu. Madina fu ya anti mo yi no mo yi Boniface ko fa no bai. Oh, they be say akwakọ say awarejaye. Wan say obi te aware ase. Na o ka say bia na nukunu no oncheda enye anase na ere enye. Je Ojai aware no ko ware obi fufura nsa na wohu se mere da day samba wa me inti Madina mere da MPP na ye de MPP eba Madina as MP ni because aware na MPP over 15,000 deficit na mo yo any deficit one say sometimes say ye buen nyoma so kire na enti a obi gina so e de to abatia wa sada na onipa no obetima asesa na adwen okay Amofa, Mrs. Say, ye big buemu a chrew, Nientia or be etibide, Gina so a two abatia. Sadana within 5 minutes or 10 minutes. Obetima Sanadrin. Now, Madina for a Hunsano, Madina ha ya bay. Yambasa yaba beshepu. It's a cosmopolitan area. Ah, ye na ye fifi, amana mine ebe siamo hano. Yambasa yaba bebrequao. Ye pempuntio. Enya NDC nti enya MPP nti ye pempuntuo na ye fene se kan na me kwa homa no so mpuntuo a ekoso Madina nyina no metimi aka esimebo so esimebo se no majority of the project we are witnessing in Madina constituency are as a result of the governance of MPP